s'il y a des affaires, je ne suis pas dans les affaires. Mais en ma qualité de premier responsable du football comorien, je ne pourrais pas dormir à Amiens. J'ai fait le déplacement pour vous dire un message que je vous ai donné à Martinique. Il y a parmi vous qui sont là. Et j'ai apprécié de l'ami parce que les maillots que vous allez mettre aujourd'hui, mon message est là. Qu'est-ce que j'ai dit? On va de l'avant, on va de l'avant, on va de l'avant. Mes chers enfants, le peuple comorien est avec vous. Politique et non politique. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont ici, en Afrique, en Chine. Alors, je profite de cette occasion pour vous dire au revoir et une réussite pour aller au Caire. Je m'engage devant Dieu. Si on arrive à avoir la réussite, je vais vendre des HM et que vous arrivez au Comores 24 heures pour fêter ensemble. Vive les Comores, vive les Sénégal. Merci Président, merci au Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori mjunda wa haramwe maswayo mane ngani mnikoni zetosa za kisilamu nyonsi pia micho zamba ukaheni mwana mkomoro wabana jundrawo mnezi Mungu yamnike rehma yamnike resiti njema yamnike maisha mema yamnike surtout ya sante insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Mwanama Said Ibrahima Usama sasimona nje abantu mwanama mtukufu sasimona banu ahanji abahe ngani wenji banu ngani wenji banu mwanamsho wangu Hasani Alawi ya ngani wenji mwanama mwana wa baraka mwana wa baraka salama na zimodeni watukufu ye message nanzo nibe banu yonzima basi nanzo sukwa leo tijitama no sukwa leo ni rende un grand hommage yamgu namrehemu Salim Turki wa Komori bisa mzijuando ka hafariko sukwa jana. Donc tijitama ni tama jeni rende un grand hommage parce que banungabo wanro uka wanrujama Salim Turki keja jokiri mimi Patagon de la République mimi négociateur hokanchu jana mbrande hommage banu keja jokiri keja jokiri manama Janfar Ismail salama na zonile le grand patriote wede mzeye watukufu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun watukufu msiba mziro wa siharma yensi ya hatu kafadziro la siharma yensi ya hatu heabora perde de mbaba wa he foot wa yensi ya hatu haungar jamba le bâtisseur le grand bâtisseur wa yensi ya hatu hau le grand pilier wa he foot wa yensi ya hatu Salim Turki ukangar jwa ukayengar jwa sonti pia si wana Komori si wana Komori liyo harimwema si wayomane walobonze nanu alo hondani ngwamjua wonru Salimu Turki Sheijokiri kangabo wanru wadomu ishia Salimu Turki president wa he federation he futu hafanya rongo zinji shakwa tujua ndondo kie vraiment Salimu Turki ewe mruhindi ye hafanya rongo ndini haruma ye football ya hensi ya hatu ngabwana Komori wanji ntsuamini kangwa mjua ondondrondo yonde mana kamimi matamimi Patagoni njaka humjua tidomu ishia rangu hale hatarane rane janji jarme politiki tikadwa muishia rangu hale ka Salimu Turki president wa he federation he foot sharango su kwa jana na neshaka hafariki tijuhati tahandondroni tahem tifuyo malani pia haruma ze Facebook, harma ze livro, harma ze archivu, harma ze interneti, tipara wanrutse na nijue, Salimu Turki ewe mruhindini kweli. Ye hafanya ndrongo ndini harma nsi ya hatu.
haruma ya futu precisement e hafanya rongo ndri izo ndizo mimi usikwa jana na katsahani jondo ndondo kie vraiment Salimu Turki ukaya tsangaliandro tsifuye ndizo na hamba tionondo ka c'est un grand homme heli na fuyena una ndro na kase Salimu Turki c'est un grand homme. D'abord, Tionokaya, il mérite les hommages. Il mérite un grand hommage national. Nabalo sukwa jana kajarandewa un hommage national. Ikabidia randewa un grand hommage national sukwa jana. Il a erreur ya fanyi sukwa jana. Shanda mimi helno nao. Il a erreur ya fanyishia. Tizama bwa komori. Kabati mwana mkomora chojua Salimu Turki. Ukanga Johnson tipia. Hazalo harimo mji mtukufu de kapitali ya Helbav la Mitsamihuli. Harimo mji mtukufu wa Mitsamihuli mjini. Hakana 66 ans. Tizamba hafanya ndongo zinji haruma intia hatu kadafanya futubahi kadaka president wa he football bahi handi haka polisi handisa haka polisi haruma intia hatu yabala wa polisi hajatsena handriha hakaya consuli honorari haruma yensi ya Espanye hajatsena haka Garzioson si personne ka Salim Turki c'était un homme d'affaires hakafanya des affaires jusqu'à maintenant enfin Raye Jafari kwa jana zintura kanizo zinu hakana ngena maluka Mitsamihuli na Moroni abwa jomba c'était un homme d'affaires itsen abuna mjokaya hakajue politiki hakafanya politiki satizaba ndro handri hakaya consuli honoraire harmenti ya Espanye abuna mjoka hakafanya politiki na mjua ndo tena batukufu akomor katsuo handri haka ya homme d'affaires dizona babanu hakafanya des affaires na mjua tena ka handri haka urimeshiha en temps ya kabili nsia hatu en tant que au niveau sécuritaire et satizaba ndro bana ba saukaya handri haka ya un policier Salimu Turki masha Allah nezingu na mrehemu yamleze banu bema mnezi mnajelekaliyo obanali yema kati yanu ngone mbebo mnezi mgacho mtia mbebo ne makati yanu ngembebo ni insha Allah heze baraka za mnezi Mungu ne mitume ne malaika. Salimu Turki batukufu usukwa jana kabati harume madwamana wa nti ya hatu wandu wenji wa mrande homage ye president wa he federation ya he futu ya hatu Sedali Saidi Athumani hambrande homage ganso mbabi ntiti mwishizo mbabi ntiti zo mtukufu president wa he federation de football hambrande homage ganso mbabi ntiti mwishie izo ya mwambia obanu e homage hambrande obanu watukufu na msamani 2 secondes ba nto nitaheye ye pagino ntahe pagina msamani 2 secondes ba tsainu banu 2 secondes mwishie izo mtukufu le président bah c'est très important le président na msamahani banchoja pagiti ti la sabane le président wa he federation Sedali Saidi Athumani saino na mwishezo ambao watukufu wa Komori banga birombabi mwishie madwamana wakamrande hommage sukwa jana ganjwa bira waile wararu au niveau wa he football Nguzambobanu le président actuel de la FFC Fédération du football des Comores Sedali Said Athumani a salué Nguzambobanu la mémoire d'une figure emblématique de notre disciple exprimant sa solidarité à la nation, à la famille endeuillée, à la ville de Mitsamihuli et à son club de toujours, Apache Club. Comme je dis, il y a des clubs Apache Club. Heheza haju en kipuio. Heheza Apache haju rondondo Apache Club. Il y a des équipes de cœur. Yamgu nambrehemu Salimu Turki. Gandungiyo. Ye actuel ou le sélectionneur wa henkipu ya hatu le salokansi Stefano Cousin gumrando hommage bantena na mwishezo ambao bahe Stefano Cousin na mwishezo ambao bahe le sélectionneur de Salokanta Stéphane Cousin a également rendu un vibrant hommage. C'est avec une immense tristesse que je présente au nom du tout
le staff et des joueurs de Salokant. Mes sincères condoléances au peuple comorien et à tous les amoureux du football suite au décès de M. Torki Salima. Oyi tizamba oinde sélectionneri wa henkipu ya hatu Stefano Cousin akamrande omajiva. Nganijio haruma yamrande hommage surtout sena nganijio haruma emadwamana wa hensi ya hatu ngarchamba wonti pia esa haruma yesiti ya Beti Salama ekawa to wanoti yabongo abo Beti Salama ngwatungo abonde madwamana wa hensi lwatungo beha ze condoléances yonde gouvernement Kamil lwatungo beha ze condoléances yonde gouvernement Kamil d'abord raisi wa heda ula habeha ze condoléances malgré ukangamjwa kai raisi wa heda ula azala sumani makatianu ngujihunro haruma yanti ya Katari esangamjwa kai makatianu ngamjijwa ba Komori karunu bana fasate ngajozi birambabi banu nge haruma yanti ya Katari he problem ya jiriho Israel watake injustement yanti ya Qatar makatianu ngabo sommet des pays sommet de la Ligue arabe nane pays musulmans wanzo watahe solution hezajiri harumenti ya Qatar raiso hedaula tizamba ngeiho tsoi wamrande hommage su kwa jana haruma yesiti ya Beti Salama nganto sema mbabi tititse na batuko futsaino banu enotiro ha Beti Salama saino. La présidence de l'Union des Comores a appris avec une profonde tristesse le décès de M. Turki Salima, ancien président de la Fédération de football des Comores. Voilà, il décide à Beti Salama. Donc, si Kanzani Mbabi Haruma Owanru au niveau de football, nane ma politicien ou rendre un grand hommage, le grand patriote Salim Turki. Tizamba batuko fwa Comores. Ukami mosu kwa jana bona naonaye biographie na kalsahani jue biographie ya Salim Turki mitika etone. Mais quel homme! Uka yende bazi wanungu ambao wende pilier wanungu ambao wende bâtisserie wa ya football andu kwa jamba tabu ba Komori ukaende akatongeza nti ye Salokanti yenkipu ya hatu walo hajwe makatiano walo hajuyo yende aka unifie ando amekanda ya unifie Salim Turki Ritidouaze Kahaka, yende aka président yende aka géré la fédération de 2017 à 2025. 2017 comme ça mahani. 2017 à 2017 à 2005 comme ça mahani. Yende aka président aka géré. Shahajaha roha heya waka problème interne. Kajaka shilizana daone madwamana wakaya au ministère des sports hajaharoha toujours soit Komori kajaduaza ze hazinjema yafanya harumwe fédération de football ya hinsi ya hatu ngare mshukuri yao masha Allah tizamba yende bazi ya kahizensi ya hatu ya kaheza ye football ya hinsi ya hatu ba Komori ye message neti abana basaka maisha mwandoni mwishia hazamba nro yabo makauli ya kahamba hambo Mide mbaba wa henkipu yinu. Hakambe majeni wakayabo wakende waro mpira Cameroun. Ukamide mbaba wa henkipu yinu. Gano. Tout le peuple comorien go derrière vous. Gano. Namsuda mke solidari. Namke vazima. Zenizo Salim Turki akambe majueri wakahahaya wakenda waro mpira Cameroun. Tizamba mekele oma wa Komori. Kuko kwa jana mimi mabonono kwa jana na unayakadzihwa tsamba mitishangaya ivanumgo Salim Turki un grand patriote yatuka hafanywa hommage national parce qu'il mérite yani kwa hommage national armeti hatu itoka bidata bake 2 ou 3 jours de deuil national halafu mimi njelewa emanatu fanywa yatufanyiwa hommage national parce que ngumérite hakamérite Salim Turki masha Allah tizamba yabo yaka president ngandre Jason ngartsingudungia parce que tizamba ino hommage ya hinda ya yeche kabatu sujet ya saya ngartsingo karma Salim Turki hajatsena batukufu yawaka president wa he fédération
hajaya waja hakafanya hata yensi ya hatu ijulwa yende akatongeza yensi ya hatu ijulwa au niveau de football jusqu'à maintenant yende akatongeza abwede mana ramboka yende pilier yende akatongeza yensi ya hatu dès le début yabaka président dès le début henda yensi ya hatu au niveau de football ikajulwa dans les associations l'association de football des arabes l'association de football en Afrique Australie l'association de football yahe l'océan Indien enda katogeza rijula zengo hizo rahenki pia jahe hajuyu shahadu enda mbabi hata haine hado participe harma les associations hizo harmenti ya hatu ngerje ya ja development ya hatu ihe hajuyu yatongeze nti ya hatu rende hata yende hata tizamba ihe hajuyu ye transforme ya unifier rudandarma au niveau international oinda katongaza rilio rangu 2005 précisément rangu 2005 rakanjia harma ye fédération de football de FIFA il a 2005 yenda katungaza rinjia bahabo ranjia yonde sensi atra kadwandisa rehire mipira au niveau international daye yapokati watukufa komor yapokati mérite hommage national mimi ngaminsiste sur affaire harmala sur alali ukasalimu turki mérite hommage national ngaminsiste harmo point yabwentia yabo ya hezentia ya hezo mpira hajuyu ya heza mpira hajuyu salimu turki hafanyaje akafanya hata mpira wa hensia hatu jura ndondondo hata au niveau national salimu turki hafanya salimu turki batukufu hende hata afanya de règles hafanya de règles ngwanzo mpira au niveau national ya unifié wandwake bazima bake ligi nzima au niveau national ende akahitia hende tena hata hafanya hata tena hafanya ze stade de football ya hensi ya hatu hende hata hazifanya zikana de normes hama au niveau international amwishende batukufu parce que hafanya ndogo zinji mtukufu Salim Turki masha Allah hafanya ndogo zinji inema kangandeje imerita un hommage national hende hata ze stades ziken aux normes de football au niveau international hende tena hafanya hata hakre hafanya des centres de formation pour les jeunes yende fanya des centres de formation des jeunes la dimarudambo kaya kweli waide mbaba wa foot wa hensi ya hatu waide grand bâtisseur wa foot wa hensi ya hatu waide pilier waide bazi wa football wa hensi ya hatu manama mtukufu goda mfanana mbaba timonoha habya invitation banga ni mrengo batukufu ngani mrengo ba ngamjwao ka goda mfanana mbaba ngujondrongo zingiza hahe esa yahanzo mpira yodunga mpira ndondondro ukaheni sasa likantora mpira goda mfanana mbaba yeto wadunga donc ngani mrongo ngani accepte l'invitation ngani accepte l'invitation voilà et ça tu ajoute manama goda mfanana mbaba rudure jeze invitation ba ikaziwa impossible rube invitation manama mtukufu goda mfanana mbaba donc ngardungi yao watukufu donc tizamba mais quel homme nezimu ya mrehemu tizamba nezimu ya mrehemu ya mlazema vanubema nezimu na jelekoba ni obanaliyo ngone mbebo shana kubaliana kwa kweli mimi tishanga yoso kwa jana ho mazihoni uka Salimu Turki ganreje tena tu alali na minga insiste ukakajanikiwa un grand hommage national parce que ulangi il a des nation Salimu Turki
heze njema yafanya au niveau de football ukakabati mwana mkomoro ujoduaza zinjema yafanya haruma ya fédération de football ya hensi ya hatu au niveau de football en général ya hensi ya hatu kabati mwana mkomoro ujoduaza lihafanya ndongo zinji masha Allahu masha Allahu tizamba bwa komori yensi ya hatu manelo hajuyu au niveau de football oui c'est grâce à Salimou Turki yabola dima ngandrejai yarandewa enga hommage manama sedi aksam salama nationale voilà un grand hommage mono sukwa jana batukufu kaya Salimou Turki tizamba hafariko sukwa jana yensito ka paralize mono ka wandu wenji ndo mazihoni mono ka kabati mana mkomori yatu tabiha tizamba banu ye majoueri ye mafani l'entraîneur ye président wa fédération de football de Comori Beti Salama kabati wandu sukwa jana watumrande un grand hommage à ce grand homme kabati masha Allah yine maana kamitu na haba mrujoi ito kabidi harmo mchi mtukufu wa mitamilu mjini vake plasi iho plus onadungo kanti ze plasi hauba kenzia ikaziwa yenu ya hahe inde nzia ya Turki na Salimou Turki hauba ke plasi onadungo kanti ye plasi bala onadungo kanti mitamihuli bala esa ze plasi kizo ziji ikaziwa plasi Salimou Turki onati jumdu asa mrujo hii hunu Faransa joka yende azihwa babire diza banu babire 5 au 10 ans wandondo wa hube wa mrenge wandondo amzia opatengo hii hunu Faransa yondo andwa huyu wa hunu Faransa wazihwa do wandwa wafanya ndongoyo zile très important wono wafanya ndongo très courageux wanika des idées wono wajisakrifie harumati inu bahio patengo yihondo mala wa andwa jishi wao yende mana kamru Hamas Salimou Turki ekakolinga sina patengo yitsoka bidenda jishwa iho itsoka bidini zona haba vakenzia mitsami huli mjini banu keti oblige mitsami huli mjini keti oblige mitsami huli jokiride le bavu la hebambao hawle bavu ya mahame hawle bavu la hembwa mkuyu hawle bavu le bavu la hambuyu ijokiri vakenzia hiyo ikaziwa Salimou Turki wanru si wa Komori riti mduaze heze njema yafanya haruma au niveau de football ya hensi ya hatu masha Allah masha Allah donc sikahanza batukufu ni bire mbabi haruma ni un grand hommage haruma Salimou Turki heze njema yafanya au niveau de football parce que tizamba tishangaya bonaona ye biographia hiyo sukwa jana yabona katani juwe kie vraiment Salimou Turki tishangaya alafu tishangaya surtout bona unokaya kajarandewa un grand hommage national sukwa jana manama mtukufu Jalildin Ibn Malik Ahmed salama na zonile bon donc konsekanzani biremba batukufu haruma ye biographie ni rende un grand hommage à Salimou Turki ukaya ngari bihoze condoléances sont pia haruma ye famia hahe haruma le bavula mitsami huli nana surtout haruma umji mtukufu wa mitsami huli mjini watukufu ngari njomba bi haruma ye discours ya he president wa he daula ya yambosu kwa jana haruma yensi ya Katari ngari ntomba bintinti batukufu mbabintinti namsamahani ngari chungota mbabintinti tembabe discours dizona hamba ya he raisi ya yambosu kwa jana haruma yesome ya he pays yesome ya he les pays arabes voilà ntombabe titi batukufu kangurongoyo غزالي رئيس جمهورية القمرفلية المتحدة فليتفضل. شكرا جزيلا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر الشقيقة
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي الأمين العام لجامعة الوطن العربية، السيدات والسادات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن خالص الشكر وجزيل التقدير لصاحب السمو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني أمين دولة الشقيقة على رعايته الكريمة وحسن استقبال وكرم الضياف، كما أعبر عن تقديري وامتناني لحكومة دولة قطر شعبها الشقيق، وهو ما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين شعوبنا. كما أشيد بالجهود المتواصلة التي تبذل من قبل جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامية في نصرة قضايا الأمة. أيها الإخوة والأخوات، نلتلم يوم في أمن جلل، فقد استفادت الضربة الإسرائيلية مدينة الضحى في 9 من سبتمبر الجار أودت بحياة أبرياء، وإننا في جمهورية القمر المتحدة ندين بأشد عبارات هذا الانتهاك العاصم الذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وحرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة. Ngankazo yao ifanya 4 minutes. Chanzo kanza libre mbabe harimo discours ya rais wa daula ya yamba usukwa jana harimo yensi ya Qatar. Manama goda mfana mbabe ha invitation banga njorega. Rubube invitation banga njorega. Donc watukufu. Chanzo libre mbabe ba mwishia zo rais wa daula mbabana. Ukai rais wa daula ngukondane ye acte yafanyiwa harimo ya Qatar ne Israeli. Rais wa daula ngukondane. Rais wa daula hazamba nro harimo diskurinu kaya yentia hatu lezil Komori ngasi okote ya henti ya Palestine. Ngasi okote ya henti ya Palestine. Rais wa daula henjeza yabo tena hunisokaya zenti nos frères musulmans, zenti za musulmans ngana rikebazima rike solidaire na rikebazima rikaye solidaire yo surtout de makaule rais wa daula ya unisawbano ukaya ngukondane na tena ngukondane zabira zabira harimenti ya Qatar kwa juzi. Donc watukufu ntokanzani biremba bimone ukaya rais wa daula banjaba nikabidie esensia hatu ngiyo parmi haruma la Liga Arab. Abana nzongoza mbabo wanyanasi wa daula mabajani wandu sababu harangu juzi karjelewa RS wa daula ngondo ulata Henry zoni zwa na mwishi ndo bezoni zwa mbao ebala kartina mikataba da sinensi ya Katari ebala ngondo ya Henry ni hula no kartina mikataba da sinensi ya Katari yonde waudona na swa daula mabajani sharanzo niweleze nro kaya yensi ya hatu on appartient harma ya Ligue Arabe. Yabo rais wa daula nge oblige yende. Donc watukufu ntsanza ndole tsaku yungarjodo huja baye yesomeninu rakeja hisa ngarjo huja ridiri tena usukwa maudu mercredi awe jeudi sanga jodi rijetena ngarjo yija banga bozingiso hamba ngabo projet zafanyiwa mwaziona zentuzinu rais yazifanya matalani ngarjamba de projet fanyiwao denzia yala bahani yendawo ibirao jeteye isihe yendari malebavu ya mahame yende mbankuyu yende hata lebavu la mitamulu mchini muona zentuzini kenzia yoendi sofanyiwa muona bwa Komori sha wanyana soda la mbabajani wako na jowa zambe banu kwa na jowa shukure rais kwa na zamba no azalika tufanya rongo katufanya mone l'immigration yafanywa juzi ye bato inauguration yafanywa juzi harima shesi wa shanzuani masha Allahu ila rehema kuyu ba Komori ukabasa wenjo wa Komori kwa nado tabi harima zide plasma za hao ngarjo hujaba tukufu rije rone senodonro ze projet hizo ngarjo jar zambe bano bakeja jokiri kakarchu zibira sha leoncho kahanza njenda de enga hommage
ha Salimu Turki le grand bâtisseur wa he football wa hensi hatu. Yo ndio objectif na kanyo leo. Donc watukufu hizo zi habari. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.